wanakuja kundi kusudi wapigane na Wafilistini, na Wafilistini wanasimama kwa soko ya Yuda, wako pale. Israeli anasimama kwa bonde la Ela, wako wanachunga kupigana. Biblia inasema shujaa wa Filistini anachomoka, anasema na Israeli, ninawaona mnakuja kwa kikundi, lakini leo nina changer strategie. Ndugu yangu, shetani amekwisha changer strategie. Hapende tena kupigana na wewe mubikundi, anapenda akutane na wewe fasi ya mwamba, aone kenye uko. Biblia inasema nini? Anasema ya kwamba ninahitaji nione shujaa moja kwa Israeli anasimama, mtu moja, hapana vita ya kikundi, sababu watu wengi wanakora utumishi nyuma ya wengine, ndio wao wako wanafichamia ushindi ukaonekana, tunaweza, tunashinda. No, lakini shetani akajua Wafilistini. Goliathi anasimama anasema, munichagulie mmoja ambaye nitapigana naye, nikimshinda basi nyinyi Israeli mtatutumikia, na akinishinda na kunipiga basi sisi Wafilistini tutawatumikia. Ndugu yangu, tafuta sana kumshinda shetani, si katika kigundi, si katika kujionyesha, sababu leo watu wengi utumikishi unakuwa ni wa kurezo sosio, unabii unakuwa ni wa kurezo sosio, mahubiri unakuwa ni ya kurezo sosio. Si vibaya, lakini ujue hivi, shetani anasema eko anakutafuta kwenye atakutana na wewe mweba umshinde. Tuone Mungu wala shetani kwa kukujua wewe hakujue sababu ya bila tuko tunafanya mbele ya watu. Hata utunde hapa mie njo mhubiri, mie njo hatishwe, anachunga aone kile utamtendea wakati atakukuta kwa mweba wili. Unajua ndugu yangu, unafanyaka nini? Kile kile unafanyaka mugiza kwenye batu wabiko, ujue pale uko nakutana na shetani. Haukumshinda pale, ujue kama unamshindwa, na ukamuweza kukile unafanyaka pafasi yenye uko we peke, kuichi unachikuta we peke, mbali na wale watu unaoogopaka. Sikia, inawezekana mtumishi mwanzangu, kazi ya Mungu inaweza kubaki saa ingine we moya, ujue kama ni Mfilistini anakutana na we. Usirudie nyuma, jaribu litakukuta hapana la mkikundi ukalishinda sababu haya ya watu, lakini kile utashinda pafasi ya we moya njo kinafanya shetani akuogope au Mungu akuhesabie. Kwa upekee unafanyaka nini? Ukikutana na jaribu unafanyaka nini? Kwa nyama na kufataka we dada mbali na bwana yako unafanyaka nini? Kaka kule unakuwaka mbali na bibi yako unafanyaka nini na bale badada? Wakati unakuwaka mbele ya vitu vya batu, hakuna batu kumashamba, sijue kumaji, unafanyaka nini? Kile ndio shetani anaogopa. Ujue kama shetani anashanje strategie. Vita ni ya wewe na shetani. Mkikundi hautamuona tena, na ukimuona utamshinda sababu mko mkikundi. Anasema sitapigana tena kwa kikundi. Mimi Goliathi nahitaji shujaa moja asimame kwa upande wa Israeli, tuone asimame anipike tuwatumikie au nimpike watutumikie. Ungali unatumikia shetani sababu ungali unamshindwa Goliathi. Angusha Goliathi pafasi ya wewe peke. Usitafute ushindi wenye kuwa na vikundi. Mungu atakusaidia sababu uko mwe.